Mai lea fautuanga i le mai o se su enga na whaia, ma ua whae roa mailo na whae unga wa tā wai, o lea whainga e iailo na so tanga ma lea a fia o nifo le pepe, ma le whaatupula i o le la po ai taimi o tuputupuae. O le so wa lo mi ai le unga o lea su enga i le Australian and New Zealand Journal of Public Health, sa taita ia le au su e le University of Sydney, ma whaonga ai whaamatalanga nao ina mai su enga, a le Western Sydney Uni, lea lātou te mata i tuina le siria ma le fitu se lau o pepe whananau mai se ia o ina tuputupuae. Whai mai le suenga siria ma le 30% o tamaiti ta i rua tausanga al mātua o lo whaonga pere whangu susu e wha moe ai, ma ua mai te wina ai o tamaiti ia e au pitu whaatupula ia le la popo o tino ma a fia fo inifo a o tuputupuae. Whai mai le au e ui o lo manatu mātua ma le au tau stama o le whaasusu o le pepe le whangususu ma wha moe ai o se ngai o inga ta tele ma sao peitai o a fianga ia e o ia le tametiti ma ua fautuina le amata whaata itai o na whainu le iputi le pepe i le ono masina ma tau fia le whaonga ino whangususu i le se furulua masina. O se tasi territory tu ese o Australia le uta ue ono a fia fo ini winga vai vai o winga o le tau i le vasa intia a matatu le so. O le va ai tau o lato whairo mai o se vaenga vai vai o winga o le tau o whatupla ia e ono a vea maa whaini na i tu la o mua a whaasolo mali atu le tu i saute o Cocos Island po Keeling Island e pei fo e o nei loa ai. O lea motu e le tusa ma le lua afe fitsa lau 5 kilomita i le matu i se sifo o Perth. Whai mai ma ai tau, ele a fiai o ngā ele au tu o Australia i lea whālea o ne mamau ese peitai e ono a fiai Cocos Island i matangi malalosi ma timunga. O lo mātau fo i le wā ai tau i eise isi vāenga vai vai o le winga o le tau o lo whaatupula i ane le tu i mātu o le Kimberley Coast i Australia i se sifo. Mai whato ai roa i le whaasaro atu i le aso atai au ma le aspareile pe ono whaabo pe o na avea o sea whāpele ai ia e mautinoa o le aha a fia fo ia whae tu e peo bara i ti munga o na o le lolo wao le tau. Ua whaamaoni o le whaipule ua whaamawai o Christopher Pine, le fo isa vema minister le whainga malo le Liberals, sa whaielo na tautonga ilo na whatu. Whai maile Nine News na maui su e ngā fō mai lea wha le tonu, ma aveilu e whaielo tautonga i Adelaide le vai aso te ruai. Mōli mau Pine, wale lei ua manuia ia mai lea ngase peitai o siona tua atamana mariwa i lava me whatu a rimas furiwa tausanga o le soifua i rea wheptela walu. Wata ua le ripoti wa whaasolo manuia le sa abem whaipule tanu mai lava la wheptela ui wasfutonu na moe tula iai le palota ai whatu a lua sepulu lima lea o tausanga o lona soifua. O whamaumanga au tu e whatatau i whamatalanga na whaia ni tausi mai se toa lua mai sini e whatatau le whasi o tio ngase Israelu e o ane le wharamai sa whainga rue ngai wo o nei i le tū la whono. O tausi mai e toa lua pe whauna riputi atu mua moi telefou o Sarah Abu Lebde ma Ahmad Rashad Nadia na maua le leilungo se video lo la whaia o whamatalanga whamatau ma tā ua ilo la musu e tonga whiti ngase Israelu e o atu le wharamai a e sidi au na whao i e leoti. O le wharamai Bankstown Lidcom sa whainga ringa o mai ma o le sobo to e whafonga ile mata upu le whamasinonga na awa iai o la ainga manisi e lango iai ma ua tolo po le whamasinonga se i auria le masino me. Wata ua li poti o whamatalanga mai a lalo ia o lo fuafua nei e taro sanga i ave sele video le na pueina mai whamaumaunga o na e pueina le video e le o iloa e ila ua ia o molia. Ma le tala muli e te tonu le tolu aso no whai aisa i ringa mo se li e tulua su tolu tausanga le wanginga i li poti o se alo Samoa so a whai a Patrick Mefua Jr. e peo na li poti le 7 News. Na pa ule vai tafe i Brisbane i le asasana tenei ma wato e mawala na tino muliu. Whai mai li poti sa iai whaatasi ma nisi o rona ainga ma wō wha manatuai se aso whanau ruasu tasi tausanga e late le Jindalee Boat Ramp. Ai se e ai mapa uanga i le vai, po le teo le a fole lima i le babeao le ala vaso. A mata mai ei sa ili ngā nisi na iei lea whae tu, ma tau mawhai e la bea ai whaatasi ai manisi o ana wō, pei ta i le imanuia, pe ona le patia leo mai Queenslandi. O se isi tala vau sa o soane le vai e tau mawhai so soani na wha manu aria ma abe atu le whare mai mo tong fitinga.
O le sa'iringa o Patrick sa o fiai leo ma le au maulu, vaenga le SES, Marine and Rescue, mai tolu aso o whaatino ai su esuenga whaato a maua le tae au ananafi. Wa ta ua le 7 News sa o lato whaatano ina a inga o le uamaliu, ma ua fua fautua ni foi, i lama tianga o vaitafe ma ia whae tete, pe ai ei ino fuanga whapea. Ma whaelo foi ma le anganga whaapatai o le tua a o le uamaliu, i le vaenga sa whea ngai marisa ilinga o Siona Talii. Ia ma o talana le Radio Samoa mai Australia a wa foi lau whaafonga mai le nei salulu. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaatausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyorsay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. Avia maua so sa, Omega ka. Ia ngalowi moa, Omega ka. Sabale tau mo fie, Omega ka. Fili mai loile, Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitifitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Umalole keisile, Omega ka. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tasilimo i votu. Amo. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai ia, mai se fo o le sila mai moa, le tunu pele sa moa, e le nei fo ia ua uli o le aso lulu, aso sfulma le iwa o mati lua fe lua sfulma lima, o lea ua fitu minute, ua te aileile I tu la e wha. Ia wha ma wha manatu ia te oile taimi ma le aso, au isi kaimi e ngalo ia, o ea o mea ngai whai, Ia, le lei, malo, whaafitai le whaafonga ma le tāpua inga le tunu, tā walunga atu ai fo I ma le au ranga alfutalenga ia whafonga bua, ia po le tō whaafo I a seu manu, Francis Ioane. Ia, maua fo I le malosi le aso a tai au, ma toi fo I mai, whaau wau le au ranga ma le tautua I le atunu e pei o na masani ai. Manatu wa mai o na fola le whala I le tai au, wa fo I pa ia ma mamalu wha le atunu, pa ia mo mamalu faa le malo ia a ia mawalunga le vi ingo le atua e momoli ana au na pa ia e fata faitau langa e fia ta lola la ia manona pa ia masani malu faa le malo faa le atunu ia mamalu faa le atua o le whapoponga o le tātou polkalabe masani iaso te itasi o le nganga ifo feiva o le atunu ina o tūla lata e manaba ngā ruenga ia ale whapoponga fo I le nai le aso lulu o le tātou polokalame masani, malu I fale. Ha malu I fale e malu fo I fafu. O leo ua whaatasi mai, ia la umalo o se tasi fo I ofafonga o le tātou polokalame, le fale tua ia e mele palamo. Patalo whatu mo le nganga whalalo,
Malo le soifua manuia, malo le pale whaafitai I ngā ruenga le lei sa whaatino le nei aso ia a fio mai le tāpura kalame. O le whale ale nei. Malo le soifua. Ia, malo le soifua manuia la wafionga sa bea, ia, malo fo le fonga le tunu I le nei aso pe ia o aso maasani ia me silia nai vai atu nai malo loina mai la wafionga. Tai, ia e whaapena fo I le vavai atu o sulu le tino I lau la le lei. Ia whaatasi e fo in. Ma lau tāpenanga I le aso, ma lewa I aso, e tuli mata I e le ngata I a te au. Tele mea fau e a o ina mai ai. Ia ai o te tonu fo I o nofo lava le to ina mana o le matua. Le vai asa lena te nei. E mai al tāpura kalame as tofi, as whareile, e o lava I le as tonai. Ia o fesiri lava tangata I lau numera. Ia matu I nā tu lava, wha moe o le a maua pelo ua avanoa e wha amadino ai, ma wha malama fo I le atunu. Leanga e tā ua tele. Mo le tāpenanga. Ia mai se o le sauni uni atu le ainga. E whai se tonu mautu o le neitau sang. Perhaps a resolution for 2025. Ia, sa ili ai, ia se whale o le ainga. Wa umi nei asa o tātou rent, o le lava le tātou whasoa. Ia, ma aga ia tuai e sirigia lau fionga. Ia, nā reia le nātou langa, e tui nātou pēlau numero I o tātou tangata. Na ia tele le nātou langa sa bea, ia wa o le anganga lava lea o le, I guess o le tātou polkalame, o le fia soani le mamalu le tunu wha malama. Ia tūlanga ese I wa, I guess it's one of the areas I le na tātou o mai lava I Samoa. Ia kailo ia o e masalo ai na o te siuta mama siutina ia o le whainga o le budget ia o ta ita le ai, ia. O le whato atau maua sina malama. Le ai ma se pākeki ngā whaia mea ko inga paole mea sa au loa sawe. O le tū fo le whatua umana tuto, ia ma le tū e tauna whawhai mai mau tangatalo fo I e awei. Ia mau fo le kupe I whakau ngā kalo, ia ma popo. Ia le ama se mea tū o ilo talima. E tū uma I le limo le tina o le ainga. Si o mātū tina e wha soa mai ai. Pe o tangata ia na whaia pāketi. Ia aso. Ia, e mo ia la. Ia ai o la tau wane e ua tupe ma whaia whaatau ma mea uma whaapena. Ai, o le la o mana ia le tātali noanga le. Wa alu tau sanga ua mai I nei. Ai, ua toe tū ma tilo I le whaalu vale fo I o tātou taimi ma se leni I le nāwai tau o tātou talavau wa mātū mai nei o tai whās fulu limas fulu onos fulu tau sanga. Ai sa iei tupe le lei sa maua le nāwai tau. Ai sa le ai se mawhau fo I le tilo mamao I se tūlanga I te tau ai o na tilo I se whale mautū mo le ainga. Whamata e teleni le sona le lei sa te tau na tātou wa uina mena nā taimi, ma le taimi le nei o tātou tau nuu mai I tau sanga nei o le soifua. Nei a tele le fasili sa bea ona o le, ai ke silva I tau le nei wa tele lava tupulanga o le mamalu le tunu ua mātou whaatalanoa ia tūlanga. Ai pei oni le sona ta ita ia na pei fo ia lau saunoanga ia na amatana whainga luenga ia I wish na iei se vasenga fo ilele na o mai ia ta ita le pe whaafefeo na whaile me o le pākeki. Ia wana tātou whaia o malava le Mavs ma le accounting ma ngā mea o mai le aonga. Ia ele ia iso ta mawhau a mea ia o ngā ile o langa aso whaiso. So one of the things o leo te mawhau ta ita ia ma na ia pe ana ini vasenga fo ile o ai. This is how you manage money. O le tūlanga lea ma whaiona wha vasenga wha pēr lau se leni ma wha tūlanga mai pe o le ale winga o le me o le pākeki. How do you do a budget? Ai o le a foi le o le me o le budget. O le ale ona taunu unga le o le me o le budget. Ia o le si foi tūlanga wata pe loa to e o ina ita le neiva I tau o ni tangata fo ile na si o wailo taolanga like influencers. O le tāua o le tūlanga wa o ina I fo ima ua maseo. So lua o influence o tangata na ma whaawo iai. Ia na maua mai elo le sosoani pe e whaapena whaatino le tūlanga ma le tūlanga. So I wish whata matana ta whainga luenga in my 20s and 30s na iei ni tangata whaapea. Which ele iai, ia. O hoi tātou ia le
e pay as a one-day millionaire level na vai taimi Ia. ia na ala sau lava le tongi ia faalu so I wish na yei nisi fo ila le e mentoringa ia taita na knowing okay this is the goal e whawhiona e tango e whawasenga this is a need and this is a want po ole mea lea e leo no whaaluai sau se leni Ia. a ole tūlanga lea e whaaluai lau se leni o lesi fo i tūlanga we've learned is i tato mea se lava na whai whatoa a matau ngaluenga me whapea is they call it now delayed gratification te mea wa e mana o ia whaatau ia wa ngā vai tau ia ngā le mga o whaaka Ia. mana o whaatau ta te le ilo lea tūlanga me delayed gratification e mawhai ona tuu le mele o e nau lava ia i whaatau teimi nei ina ia mawhai ona maua se matati e le alua ngai luma pēla le tūlanga lea o le whale ona I think for us it took us a few years of working and a yele siulunga li ile na famaya ma why don't you look at buying a house yeah ma pe ka ikanga o palangi fa yanga me fa ka wolfa so they taught us how to look at different things of person na yala to inga mela le wata sa sal no ile ne fiafi o le taua I'm encouraging our young people tilo look at your surroundings wa pe tala le se o vaenga le pai pisingisi e fia sila ile tūlanga le a yeilo o langa lo soifua in the next 5 or plus years you look at the people you're surrounding yourself with because they will actually influence your tato me fai so ile tūlanga la le tala noa ile se leni ona ole matati ala va tato tom fai whaatau ni tato a seka or in this case se mauta le ainga oni fale because these are assets that will appreciate. E alu lunga le lato value that will give you a return long term. Si o tamai, o nai tamai o ngalawa lea le pei e lau fesili savea. Oni mea fo ingale o mo onga loto mai maupana e ini si le nawa I tau le luas fulu ma tolus fulu tau sanga e mawhaiona fisosoani ma wha malama lea tūlanga. Malo, whaftai. Masalo fo I o le mana onga I nawa I tau e tai tutusa ma le mawhauwhau le tangata la tau ia. And there seems to be no control over what we earned. Ia mawhapena fo I ona le mawhai e tātou na prioritize le mea tono e tau le luxury and what is needed the most peona e sau noa iai. La sau fautuanga I le teimi le nei I tupulanga tala vau ia ua mai ia o onga maua whailonga ua ngā lulu le lei ia o se teimi tonu le nei ua te tau ai o tilo tupulanga tala vau I le paketi ina o ia se leni ua maua mai ma le tilo mamao e whaiaini ia lato investment ma tulanga whapena I le teimi o tala vau. Mana ia te lele sili savea o le tūlanga lea e whautuaina lava ia the younger generation. For example, just a disclaimer, I'm not an investment or a Kiwi Saver advisor. This is just general information. Whapea o lele ia matana ngā luenga or you are looking at starting working. O le taimi mānei a lava lea lo sili po aini tangata e mawhaiana mentoinga oe, e mawhaiana fisosoani ia te oe le whainga so pākeki, where can you put some savings in for lona whaataita inga? Yeah, make sure you save up, sign in for KiwiSaver. Ona o te tilo for isi alo letunu ele o sign in for KiwiSaver. You are missing out on some other benefits. Le mawhaiana maua mai, your employer's contribution, isi tūlanga whapena, which your KiwiSaver advisor can give you that information. And also, yeah, you don't have it, so you can't touch it. Or let's see, for tūlanga, some people have advice. It's tilo amawhaina sefele, maybe 5% o lo be, yeah. Se whaata inga whape luasfulu lima tā lalo tutongi le tūla. Fastfulu I tūla ele vayaso, you're earning $1,000 before tax. E tangola ave esele 5% o lo tutongi le every week. Just put it away into something that will compound interest.
Ia mawhaiona e titila ia, you're looking at a saving minimum of 2,600 a year. Ia tusa e le te le titilo tātou, but o tūlanga whaapea e whautuaina lava before you start spending, pe fo mea lewa o ina ita ia, mai maupe ana ta o ina i o ta I la aso. Ia, o le titilo e have some people around you, a mentor or somebody that can teach you. Ia nei lola, ia the next 5 to 10 years, ia mawhaina acquire sau a seka e mawhaiona that will help you in the next, in the future. Ma le yo lewa alanga lewa tātala noa I seta. O bede yo fale ia appreciate maaluanga I lunga. Ta vale maisi commodities, they depreciate in value throughout the years. O le tāua le na le la tātala noa nei la I le tama mo le teine lea o lo ua whai ngā ruenga ma to tongi le board ana I o lato matua. La se awala tāua o leo le whaatulanga ina o lea fo I vaenga as an investment e amatai I le tama mo le teine ua whai ngā ruenga. Ma nei e telele le tūlanga le la ona Peila o le Kiwi Saver as an investment le titilo ye tangata e whaiona ona lato contribute ia plus their employer can also contribute. Ia o isi tūlanga whapea mele mana o mia e lava lo seek advice from an investment advisor or a wealth advisor e mawhaiona tilo po ani mea mawhaiona tu ielo seleni and o isi company they have company shares. So depending on that, so again, make sure you get the right advice. Ia paro tūlanga ia e mawhaiana tu ielo seleni pe awha pe oe long term is going to be something e mawhaiona ona toe maisau return for you. So especially o le tātou gole ia o le titilo ile is a tātou whale. So o se whāteita inga mo maua ia, it took us only a year to save a deposit. Ona wa ye si vaenga lena so sani mai ia maua. Yeah, ki pile mea, you can look at reprioritizing. Ia walela wa manino mai le matati a lena mana o e wha taunu. Ia o longa winga wa tu ulola isi mea lea ma waila le vaenga le delayed gratification. Ia una tipi lo leo isi mea ia ele necessary. Ia ai tu wha o lela o tu uma le tato ma losi po le tato focus. I tu tono le tato deposit le, so o le fautuanga mo le mamalu le tunu e maise le younger generation. Before you start getting into unnecessary spending, like afterpay, o le si fautulanga whapea o lea fo. If you don't have the money, don't buy it. It's simple, but it's isi te ime whainga tāpe wa maasania ia tātou le just you see it, you want to buy it. Ia na tawhaia fo ile nā tūlang. Ia ka paole mea uma e meila ka kongi wa uma lava ona you've already spent it before you earn it. So o le fautuanga mo le younger generation, if you don't have the money, then don't buy it. Yeah. Save a little bit more until you actually have the funds. It's a tongi eile mele te mana wai, so that way you will not be in debt, which is o se mea leo o tau mawhai nei mātou tupulanga e tau mawhai e undo ona o whiliwhilinga sa lea ini se mawhai ina wha malama lea tūlanga. So my advice is the younger generation, before you start spending, look at some ways in whai ina wha tala no ai lo matatia, and how can you better manage your finances going forward. Mari. Ma lola whawhai tau tele a tonu e ma au tonu e tau na malama fo i mātua lo whawhonga mai. Ia ma ave fo i whautuanga i o lātou whanau matupulanga o le ua manuia mai universite, ma maua whailonga, wa ngā i ngā rurue, maua tūpelelei nei vai tau, o le tilo le average weight, valus furu wafel whaasolo a ngā i runga, mo i lātou nei. A tonu e taitu tusa le upule na o le delay gratification, ia ma le upo le sacrifice, pe tātou te tau whaiosi, tau langa fo i e tu uleisi mea ai tilo i le tāua o le mele. Ala sau fautuanga i le tupulanga te le vote, the younger generation now, and what they can
invest their income in, ma whaatulanga ai i se teu ngā tupe I me tau nā lui ai. Mana ia tele le fasili severe. What is tūlanga lava le, I guess our goal is to make sure we acquire some assets on the bay level. Melena laino mai o matatou ia ma tatou tua ai nei New Zealand e se ole suenga o se lumanai. So for the younger generation, an asset to put your money into would be a house or if it's also land or to salava betele no for fale. But if you buy an investment property, it is something in mawhai na alu lava ilunga le value. I know that the makeki can fluctuate, but atitilo historically the property market, most of the time it goes up. But majority of the time over the years, e alu lava ilunga le tau o le afoi o le tatou fale. So I would recommend sila make sure you contribute to KiwiSaver for your work. Provided you get the right advice, ile tu ai ngā whande tu wailo lau seleni. Yo lesi tūlanga, I've seen some companies still have company superannuation. Another thing, whapea o leia se superannuation ali a low for the whainga luenga, I would recommend speak to an investment advisor, seek the right advice, iana te tilulea, why not contribute to that? Because again, e mawhai ona sefe so seleni that you won't be able to spend. Malo. Malisi mea na whapea lava yeso have a mentor that will help you with your budget. Ma nei se lele tūlanga na e mawhai ona yese strict, I suppose, some guidelines o oni vaenga e mawhai ona wha tūlanga lele iai ma pesosoani. In ia, because the habit, it takes time. It creates ele e whaamasani e tātou mawhawhau. I lea tūlanga pe whawheo na sefele seleni. So a few things like that, e mawhai ona suggest at the end of the day, you can look at buying a home in the next 2-3 years if you wish to. So the bottom line, ile tawalunga ai o le tātal noanga, ma tua whautua ina ma losi ma le tali tanunga, this is time for the younger generation to invest. So leila lau sili severe le tūlanga, I would highly recommend the younger generation to consider that. O le si foi mea mana ia le pele na sorry, I didn't touch that. O le board, o le wa ia isi ia tua au te tilo lato te leo chachinga lato walo mawhana le board. But my suggestion is o le sosoani le ialo mawhana ina ia lato ilo manage whaale leile se leni and have a bit more responsibility. Ele lei fo ile a avele tato application ile bank. E tito la ele bank o lawa o la ile contribution ale a alo mawhana towards the expenses. They're not just getting a free ride. In some cases, a yaisi matua walato, they charge their children board, but instead of spending le tupelea, your life to elato into a secret savings account. Yeah, or te me fatau ile lato fale. Yeah, on avela ia if so swani ile lato deposit or le situ langa le fa pe me fayona on a petu na ia ile vaenga pe fa pe ole lava selenia at a mamatina. They could put that somewhere e mawhaile ona fsoswani a wale fatsa wino se whale o alo mawhanau. Perhaps a suspense account ele lo ala vaisisi le tulanga lai. Anyway, alai, it's there for you in the future. Avatu e mawsoswani ale to inamalo matua sina vaenga o le equity o le whale le nurofwai. Soswani e fo i le tiposi o le whale o le tamai titi male whanau. Ta ua tele le tātala noanga i le so. And o te tonu fo o lo whaafonga mai mātua pe ona o avatu le teimu sola. Ia, nā la e charge le board le tamuititi. Ai le ilo le tamuititi o la o watu ese le to ina male o le matua mo aso whaingita, ma aso e mana o mi ai. Pea, ia, ona o le vaenga le tātai mi. Ai tawalunga mai e lau fionga. Au te tuli matai fo i le vai aso fau. Ia, e mwhai e ona tā wha malama atili ma wha pula nisi ma tā upu. E ala lava i le malu i whale.
ia ma le vaaiga lau tele le atunuu ia iai se fale mo le aiga Ia whaataitele sa vea mo le nei fo ia fiafi e mana e fo isia tala noanga ona o mea lava le fasilingia e le mamalu le atunu ia we hau pepe ia le anganga le porkalame ia malau whaafong anga fo i Samoa ia sosoani e wha malamalama ai ai lava se fasili po se mea e fia malamalama atili ai ia e fia lava e wha malamalama le tūlanga vili mai ia sea ole o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o le emaili at emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia manuia tele malolongo le fiafi ia soifa a tofa soifua. ia faafetaitele lava mo le tapolo kalame ma le talanoaga i le so manuia foʻi le gagai fo faiva o lau fioga le faletua malologa ma taligasua ma faigaloto o le afiafi tatou feiloaʻi ma tulumataʻi le asolulu o le vaesafou ia toe faauau ai foʻi le talanoaga lenei mataupu ae faasoifua ia mo le taimi nei Ia soifua. soifua lenā le faletua iā emele palamo ala auna na telefoni o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia vai e se le tau o le mea lenei o le whaafonga mai mātua aua tasi lea ma taupu sa le vea atu lau whaasoa le lua se fulu tausanga o matuna i atu o le teimi lava e o ese mai ei le whanau ma o onga ua maua ngā ruenga o le mea lava le whaalave lave na o le fesiri o tamaiti e watu tutongi e lafo i Samoa ia o le mea lana na e peu ua musu wā ai le to tele o tūpulanga talavou e ta ua tuloa mea wha Samoa ai e u mai lo mali si kua le au kalinga ai ile talanoanga ma embele le so ua tā ua ai lo tātu toe tilo ile nai lo le fai ele fa pela fa ato le ale fa ir fa le vena ai fu ma fo ile fa utanga le 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 tama le tina fai se mea e ma fai ai ona invest ia le tamata la vo ma le tini te la vo o le ua ta pena ia e alu le aonga to alu le aonga to fai le si fa ilonga o le fo e fa la e a fo e fa mo ele fa po Investa nga ke oi oi au kupe fele fa le fa ponga man me fel tipo si lo fale. Ta lo fai. Ia malis ia o mi a fo i tau sanga o no fo ia le fale le tasi mamatua. Fai ai male to lua. No fo i pe na fana fana o to telo le fana nga i so ba elu. A ole to fi o so ni be ia nga ia. Ya se fale fo i po se. Me malu ia o embolo ainga. Tātou tālia le taunu mai o stasi fo i o tātou malo, sunga a mat luatua, ia, ai maise fo i le talano ino, lea fo i mata upu tāua o mawaenga, ia whapea fo i o tātou wili, ia, ai maise o tātou life insurances, ia, e pui ai lo saunga le mu, ia, ai maise a tupu maise mea, ia te le lopo o fete tua, ia, tā ua le nā. O leo ua toi lua sifulu ma le fitu minute o na tale o le itu lae lima ma tu le wha malo ma le whaftai ngā ruenga le lei sa whatino le nei aso ma ngā pati ai ia le atunu o leo ua tu le lata ile ngā ngaifo whaiva o Samoa ai o somero ma ki munga tō whatau tau fo i ma le angi le matangi o le whautuanga le nā ia te oilunga le ale tele ave ta vale whai maali e lo sa ia ma fa pena fo i ona ave le ta vale e tusa ma le fa le tonu o iai le talo le tau le mase se mati munga ai le fa pe ole a o mi aka u le apa ia le na e o mi a lo ku lo kisi lo ko le pampa le sta vale ia palo mo fu suanga le fiafi ai io o le fale ki munga le me o kala sa o yo kala ngo ko i wala nge tupu me fa pena drive to the conditions of the weather on the road. Ladies and gentlemen, our dear friends, le ainga o le radio Samoa i lunga o le ala tele, ia, o le fautuanga le nā ia te oe, ina ia e tau nuu manuia, ia, ma le saunga le mū le lei, i lau maota ma lau lawa, ma lor ngā lue, i le nei aso.
Ala tātou e tāle pese lea, whaamanuia antu ai I lunga o lea la tele, mai a wainga e fia moe, ina ua o sau le ngaruanga nei. A mata mai lava ina Hillsborough, ia po ole a mata mai ina Sandringham, Mayoro, the entry onto the off-road, ilunga le a saulo ilunga le motorway. Fa solo mai lava ina Sandringham, fa solo mai I Hillsborough, sau ilalo o le Mangere Bridge, o le matua poloka atoa o le nā. Fa I o le sauanga I manukau, a le loatu fo I manukau aluanga I le Western Motorway. Ia, alofangia, o le whautuanga o lo avatu, whai maalie lo sa. Ala tātou o e momori o le pese lea. Na
Ia, le nā Samoa, nā Yesu te mi wha umatu le tātou pese le nā. O lewa taunu mai ia le tasi foi o umalo. Ia, ma le fonga foi o le tātou polo kalambe le nei o le malu I fale. Ia, mai se foi o le mata upu lava I mabaenga, ia, ma tātou life insurance, le sunga ia. Matt, luatua, talofa Matt, malo le soifo manuia whaftai mo le teibi u wha avanoa mai. Malo le soifo manguia lo fionga savea, malo whaftai lava mo le avangoa, le nea fiafi. Tai lava. Au te loa e te pisi ia ma le anga fo ma le talo le tau ai wa leva na e fiaru le fale pe e fo se interview po o se appointment lo anga ia ai e ta ua tele walanga o me ne ia le university mai stinga te ia te ofertu le telefoni le nale le telefoni le na mat e ma fai una auto wala au ia ia ma auto tele no o la le ta ua o le fa o popo nisi fa manu yanga ilunga o le mata upu le critical illness cover, more low life insurance. Ma ai fisili, mo lava le disclaimer a famole savea. Ia, le generic high information only, illicit advice among me advice. Ia, vili mai au ka kufilwa I booklet appointment. And I'll take you through my 6-step advice process. So, o le tā ua le mele o le critical insurance, o le mai ki ngā inga e pāse fulu valu mai e kawai insurance companies. O au fo I look after 5 top insurance companies. You've got Asteron, AIA, Partners Life, Chubb, Fidelity. And so, it's about 48 pe lima se fulu koe ngā mai. Mai ki ngā inga like cancers, all your different cancers I kingo, mai whaku, heart attacks, strokes, paralyzed, ko kele mai. So it's a very tawa because whaire life insurance, o kele akanga I sirifia ngā le life insurance ai mga mia e pui leo langa ke ukupu se whalawalawe, they want to make sure lako a inga, lako whangau is all paid out in case of a maliu. But it's very good to have critical illness cover connected to the life insurance. So they take 2 covers because one covers ke umaliu, the life insurance. But critical illness, maua se mai, ai sui fu alkangaka, ten manko fo I the life insurance le kokongi, se lo mai maliu. So critical illness is very good to connect with the life insurance. So sui fu alkangaka rai ki ngā inga I le mawhainga ko fo I ngā luenga. Because of the cancer, you know, sometimes it kasi kau sanga lengo fual fale. And then you go and see the formati all the time. But it will let my finger go. So it's very important to have critical illness because it pays out. Or the lump sum money, e ko kongi kangakanga pe a maole mai. Or the lump sum money, we can pay out to cover the whole kokongi for one kausanga, kasi kausanga. Fai limas fulu afelo kokongi kausanga, yo limas fulu afel me kawai oe. Pea maule cancer, fai se lau afe lo kokongi, le kausanga. Ia o se lau afe, we can cover you for e pui lo kokongi pea ki ngā inga oe e maule ma ile le mawhenga whanguenga. So critical illness is very taua. E taua le cover to connect it with life insurance. Ai awale avenga le life insurance ha. E try e kau mawhai pe kau lia le life insurance ma le critical illness e maanga ia pea ku whakasi. Pau ar keimi e le kau lia ai. Makua kere kangaka e kele fo leo mai ngase ia maybe only life insurance ko lia but o la job nga lo nga luenga it put both through to see ko lia both critical illness and life insurance ia manga ia and so it's very very important very taua to have critical illness with the life insurance. Malo whaftai tā ua tele le whaalongolongo mai fo I le tunu e o whaatasi mea nā le life insurance and critical illness. Ia, awa im whaiona tutongi le vaenga le nā critical illness. Lai alawa te soifua. Yes. Oi lai wa ia claims nei e tangata pe a whai ole e sau seini ia lau policy. Ia ma e whaatau ina mai e a te au se life insurance policy. Yeah. So, I look after law policy. I sign you up le amakanga. I take you through my 6-step process, and then every year go sanga umake vilia kia oe check in, make sure everything okay, daily review. I kupu se claim.
o au foi ka ngaka le swang ya o through the claim process because it fengo fie process pe a claim because you're going to ring around ele lo ka ngaka o la me fai I gaming it kulanga ngai wo claim o lo job nga so I do everything for you what we look after o through the claim process really my au show me the doctor's letters kangoloa o put the claim in with the insurance company I'm the middleman kaukala ya oi makaukala the insurance company and I can dialogue between the two so you're almost like the sponsor and the brokerage ile vale yes very good malo malo e mafai ona lua ni life insurance pe tolu fo I fa popo lunga the original fo le policies ai Ioi, manga efisili e mafai nga avele le kasi po le lua po le kolu po le fa po le lima e pule ai kanga kai e isi clients of mine ba lu vai clients e ko kele la ko life insurance le company le malis company le le fo I pe a consolidate into one ke o konga ke konga lima ko inga life insurance isi companies ai o konga ke le si me fo I mafanga consolidate ko ni kasi but to answer your question e mafai nga have different life insurance policies at different companies e pule ale the policy owner de kangaka pe manga umbia to have different life policies e mafai ai a kupolo se fala velave e kongi malaku life insurance policies ele fa penga le kasi ele lima life insurance policy ko kongi male lima vanga nga ka umo I mayokali in the application de amakanga ai ale sao kali the medical applications fail the claim ia o lo ke mi fai de claim e kang lo insurance company vidi lo for mai as long vanga nga lai sao kali from the amakanga then ia it pay out it pay out but e mafai the only product ele mafai nga fai ko kele insurance policy nga le kasi le cover mafai nga fai o le income protection but life insurance critical illness e mafai nga ave separate policies malo tau tele ela nisi options po nisi filifilinga fo le fai pe fai te o fai atu lau fa talandoanga ai e tele mea e fo ile le labe ia ma ele anga ba alola ile policy le po le life insurance le na le fai is option fai me fai se life insurance kangoloa uva ai oe la kuiva ai oe lo fale go through all the process with kasi lua kolu meetings put the application through the insurance company saul mele kali the insurance company will kalo fai ole mafai ole kaulia for my 1 year e defer ele cover kele fo ima ele mafang kaulia this other option one option ole accidental death cover e mafainga apply for accidental death cover e kaulia but man go for it se longa e maliu le accident ai le cover le mai pe maliu ngale maliu fa fo se ile accident cover lo e ko ngufi e fai fo sin ko ngufi because it's only accident malesi fo ile si cover e mafainga apply ai ole funeral insurance fai decline life insurance apply for the funeral insurance e ka ngufi for the funeral insurance because it's only the funeral cover so ele mafainga cover se lau afe por lu se lau afe le funeral full afe por lu full afe por kol full afe so that's the other option pe fai ele kaulia o i the life insurance company would decline in ole lesi option or nga ole funeral insurance ma le accidental death insurance so there are those two options pe le kaulia oi so that's the worst case scenario ali sabia mai alora winga la te no ke su fa la vela ve for si e la ve ai mai nga sa ole le so ele ka le fi ai le kavanga le accidental because it doesn't cover everything lena ale ta le tatal no nga fo ile so wai kele fo kanga ka vala ba yo tango tu o tu ile rume fa tai lava to kele ka vini ma fa fo no ma tili tatu tu no wai pe no fo yet e o mai lo im ta fa pe nei o ma vaenga o wili ia a mise fo ia
me o le life insurance. Life insurance. Coverage. Taule. Ele fia tele i o tātou tangata. E ai. musu e tala no ele me o le Musu. tāpenanga mo le oti. Musu e tāuli. Yeah. E kala Taule. makua le life insurance, kala mai ala au ke ola. Yeah. Ia i fo i mawhawhongo tangata. Yeah. Ma va ai i ai le whaonga ino le life insurance. That's Anyway, it, man. my Yeah. brother. O le olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Wha mawane numero na le sunga ya Matt lua tua. Advice for life, olua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ia, ono le tā teimi, wha mai amai oe le sunga Matt, ia le tā porkalambe, ma tā tau mawai ai. Tai lava sa ve mo moli atu te whawhatai ma wha maalo i lo tōpa ia, ma malu sa moa i o tō whafonga i lo pokalame le nea so. Maalo le whawhatai, maalo le onsai, maalo le tapuai. Whamanuia le atua, ti uti ma whaiva, o le nea so. Tatu whelawai next week, ai manuia le fiafi sa vea. Ia, le lei Tai lava. whawhatai tā whenua i le vai asa fau, manuia fau i o whaiva o tutoe, i le nei a fiafi o le aso lulu, ai whasoifua ia. Fua, paase fua. Matt Luatua, Advice for Life, o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ia, ma ua toe se fulu ai minute o na tale o le tu lai limba. O le atatou wo, tale pese lea. Ia, e wha manuia atu ai fo i le wha fonga tapua i le atunuu a o talia le poloka wha solo atoa o awala i le teimile nei. Ia ono o le tūlanga o timunga, male mana vo ngā ruenga, ia ma ua whape nā i lava, o na poloka mangala. Ese, wa ai awala nai masani e alo i ai wai poko ea ki alo koi ngā. Also koi ngā? Hello? Mom.
sile mana o lava. E fa a pele pele o ene I e matanana. E nana lava. Ora, fa fonga le tautua mo oil si o fonga o Samoa, Radio Samoa, lima I vatolu a mo iau kilani, ma le atou o savea I le auli. O le ngā ngai fo whaiva o le atunu o in aso lulu le nei, aso sfun ma le iwa o mati o le uto e 5 minute o na tale o le itu la e 5. Wha moe moe, ia alo e maualo o no sa ilunga le ala tele. A wai o solo ma kulo fe, ia tupulo ma le wha le velave. Le maua loa, ia ma le fia, e ikalo e le si av ka vale. Fortino Josefa, Fatalo Fatu Sister, Eva Pena Foil to my Tayo Evelini, Susana Tiva, Se Wambuli Potofo, Oto Umalava, Mangele Morwena, Talo Falava, Fapefo Iale to my Tayo Caroline Twala, watching with you, Ole Usoyatavita Suifatau. O whaasalafa tauwhanga, ia po taulanga fo, Erika Mo'oe, whaatalofa le uso, ia lolo sio Mika, ia pa ole sunga fo ia reo pena, Brisbane, Australia, ia male mai moanga fo, I male tapua inga ale fionga ia fonti, aoloa. Ia male tātou pura kalambe fo, le na ole turisi, o tā whaonga mai vai vanga le turisi. Whaatalo whātu ia Annie Swalger, ma lola soi fōmruia, ia whapea fō I Elisa, talo wha Elisa, Anna Graf, lare me tupu ia oe Anna Graf, tā vita sui whātau, ia whapea fō I Marietta P, o Malele, Ulunga Ono, talo whalava, watching from Tacoma, Washington, whapea fō I o le alolo fa mai mo mai ia si o trofine ia Yvonne ia maleta mai ta io Ashivon ia ai mai se fo le tapo inga si o matu tina matua anti fa lave afa masanga poela uru kahuku I Hawaii alole soi fo mudria patalo fa ia mei avito o le sunga ia haile ola pelenato taupa u ia fa per fo ia fale Baker, alole sui fumria. Famai ia malele unga ono. Le ua tātou rua le iwa I le afiafi. I Tacoma, Washington, o le asolua. I ngai sisi oi o le asolua sori. Ia le lei, la tātou wo. E tāle pese lea. Momoli ai fo I le pa ia maulunga le atunu. I maota malaua. Ia a o ua manava ia mawhapena fo I ona nganga ifo ia whaiva o Samoa I le nei a solulu. Taine ma e vili ma aku sa o vai lunga sit mai sa taula ma eva ma ai o ba sole longa pikire mo se pikire o lei pikire performing e fai mai lei pikire ngala ape fucking o ao pikire nga siva pe vai o ao pikire nga ngonge e mai pikire a mionge ka ko mai pikire mingoi I le fai ngo fe au inga nge lucia I sui o fa kau Biki mai say hello, awa eke fia eke siva pungo, faeva eva oto yamato, lue mai I le pese, siva ya malepe, lunga mai le lima siva mai masau pepe, ka fika oko sea lunga mai le lima sunga lofa mai, lunga sau yae, yeah. Biki sau teine ma e vili, ma aku sa o faeva eva lunga, sit mai sau taula ma eva, ma ai o ba sole longa. You and your family, respect your parents, love you for life. But don't go for the beauty and materialistic shits. Most of them are toxic inside. They all be lying, they all be playing, they all be calling their side guys. So don't fall for the looks and picky fire.
pe o se kenge a wo le papinge e pai la pepe ai e se e le au le ai kala o le ngafa muli yang e fako ai lo o si okay yeah Moses swinga flavor vanilla o le pineapple velo veta baba ai pe ai sanga pera kusa pe la po kusa pe pa e se o le kenge a o le kenge o e kenga ngau ile pa ai le a ngai se pa la vela le ya o le mea o li makanai sai le kai o ngai polonga ai Iki sa chaine ma e bili ma aku sa o vai numa sit mai sa chabla ma eva ma ai o ba sole lo nga Iki sa chaine ma e bili ma aku sa o vai numa sit mai sa chabla ma eva ma ai o ba sole lo nga Talawhalawa o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika a le Radio Samoa. Momo atu mai Pertania, wa liputia o le masina fōua whatulanga i se singa a le tupo Pertania ma lana masiofo a nga i a Pope Francis pe a whaimalanga i Italia ma le Vaticano. O lea whaalinga mai le ai ngā tupu wa whailo ai foi o le ala asia le pope le vaitau o le whamana tuina o le tausanga le iupeli e whaautu i le whiwha maangaloa ai ma whaalelenga. E wha aso le whainga malanga mai le aso fitu anga le sefulu a perila ma wa whailo fo inisi pina ngalo o se fuafuanga tā wa fo ilea le mafutanga i le vāo er kālesia katoliko ma le kālesia enelangi e ui le teno lui tau sa iei le tuanai pe ta i nei vai tau ma ia so tanga le a whailo ngai se mafutanga whaalolongia ma le mawhanawhana. I Lucia, o lea ua maliana le taitai o lea atunu o Vladimir Putin e taofi le tu mau o spainga o whaia anga i le marusianga po le energy ma mea o le siomanga i te tono Ukraine i le mai o salatara noanga umi ma le presidente o Amerika i lungo le telefoni. Pai mai o le whaalua i lea o na talanoa i a Trump ma Putin i le mataupu lava le nei ia ma o lo o whape foi o na tuina ia i Lucia nisi o vae ngā sāwhina winai e te tau na toi whituna i le marienga i pe o na io i ai Amerika ma Ukraine. O se tasi o lea tārosanga o le tau whia lea o le soswani tau militeri a Amerika i a Ukraine. Ai leo ta ua mai se tali a Amerika i lea whina ngalo le teminei. Na paule isi tu ua liputia mai e whapea ua whaeloa e Putin i a Trump o tai au e te tauna whatau nu waile pesuia ingo pāngo tā o taua i le vāo lona atunu ma Ukraine. I Amerika na mai motu usao le toa tele le lalangi le tai au na leila i whaasara launga i le tele o televise ma upenga ta whailangi i le toe tūwai mai i le ele o le ausu e sue i a po o le vaenga le astronauts a le NASA le sa poloka i le vani monimo mo le iwa masina. O Sunny Williams po Sunny Williams ma Butch Wilmore sa poloka i le International Space Station mo le teimi umi o na o se whaale tonu tau masini. Te fulu fitu i tūrana toi fo i mai ele i la tauia au fiai ma le toa lua na taunu watu se teimi ele i mamau mo le au mai au i la ua sa poloka i le anō fuanga. Wa taunu umanuia i whanua ma i le mai au siaki o lo o whaatino i le soifua malaloina o le a whailo i atua i o la ainga ua levo na taputapua ai mo le taunu usaunga le mai i lau i le ele. Pai mai so upo le NASA o se tau mawhainga manuia ma le apsoso ani tere lea i a neisa i linga i suenga whai pea ala lato foi au nanga. Mai le Pasifika i Vanuatu, whai mai le whainga māloa Vanuatu ele i mawatu ni whesota i ngā loa ia ma le pūlenga o le whainga māloa Trump e winga le au fia o le atunu o Vanuatu i suinga tau whemalanga inga i tangata anga i atu i Amerika ma atunu e mawhaiona whaatanga le whaimalanga atu o lato tangata. O Vanuatu le isi atunu o lo o au fia le desidia ma le whasapulu o atunu wa lipoti o lo i lungo le lisi o lo o baba aia e Amerika wa whaia i eine whetuna inga i tūlanga tau whemalanga inga. Whai mai lea li poti le Reuters o Vanuatu lao lo o la vele vanga tolu o lea lisi mai na o Vanuatu fo i le atunu o le Pasifika o lo o au fiai ma o lo o iai ia ni whaatapula ai tūlanga o tūswalau e pe o na whetau ina.
Whai mai la sui o le malo Vanuatu o mai le teminei e le iai se fesota i ngalo ia ua whaia ma Amerika i le mata upile nei. A e moni e te tau na whaia se tala noanga. E le o ta ua se talia le ofisa o le whainga malo Amerika i le mata upo. Talamulimuli ma lea tukuki o popolenga e whaatatau le whaatateleina o awhianga o le awai o saina i le Pasifika e au whiai lea tukuki ua whaalawi loa i nisi o mata upu tala noina ma ua afua i fo i le wala au mai le tua ngai mo le whaia o ngai o inga sao ma wha mautinoa o lo o mautu le puipuinga o lea tunu. O popolenga e peo na wha leo le taitai o le tua ngai i lea tukuki o Tina Brown pei fo i na yeini fautuanga mai le ofisa o suesuenga i New Zealand e whaatatau le iei o saina i le Pasifika. O le ofisa o saina i New Zealand wo lato whailoa e le sao nisi o whaamtalanga o whaia e le whaatonu o le SIS a New Zealand, le New Zealand Security and Intelligence Service e whaapea ua loto so o tanga o le atukuki mai isi tō tino mai whafo mai ei lam tianga tau le puipuinga. Pai mai le ofisa o saina e le whaavaea ia whaamtalanga ma o whaamtalanga se se. Ia o tala nā le Radio Samoa mai atunu e mamama le Pasifika i le nei fo i aso. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. Italiana, my love, fear, yeah, it's oh, I'll never, where am I, yeah, tell it, oh, such a better I lay my wine. I must sit down.
o le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga. E le nei fo ia fiafi o le aso lulu, manganga i fo i whiwa o le atunuu, se fulu minute ua te aile i tū lai lima, ta ua mai lunga le ala tele, le whai lava fo i si pisi o le motorway lea, highway lea, le watu a ngai manukau, a ngai atu i le Western Motorway, whapena fo i le a ngai mai, i le taulanga whaatau i Aukilani whaasolo mai i Manukau, Maross Common Road. Ia, watu e lava le whautuanga ina i maua le saonga le mu, ia, mawhaiwhai mālie. Drive to the conditions. Not only that, keep a safe distance between you and the other car in the front. O le ta vale leilu mātua, oe, ina i marutia e fōi. E le whaasisilanga le utau no mai i, so sorry e tuai fōi, e le tau mawhainga, ma le wha mau popoina. O le wha moe moe o le e whakasa. O le e whakasa le nei, a le a whio anga whasto ota, lato corporate dinner, e lua wheta la le tau o le laulau. Se fulu no fōa le laulau. Whaatino i le aso luas fulu ma le valu o mati. O le tausanga le olo no wingo le whai unga lava o mati. Lua whe luas fulu ma le lima, ia, mai le itu lai ono se ia pa, ia le itu lai sfulu le pō, ia, o le wha mui moe, o se ledi uma o le ao ina, le afso soni le wha tino ina, fausia o le manu o le atua, i wha sto outa le whaka sa, ia, o le lato, wha mui moe le na, do soni e tuai fo, ia wha penawa la wane le fionga, ia le au pepe, tala i junior, ia mo le latou committee e so soni atu ale i tickets i le ai volu tanga te fia wala au mai ale atou sa vese ticket wala mai olu o tasi lua i mawha fitu iwa lua fitu o le whamoe moe le toe o leo ua mai o fo na whailo i lunga o isi ala leo ma la ata polo Kalambe Samoa ia le fo o mai ia le toma anga le toma anga le uso ia tuna matia junior vai lua. Ia ono le wha mo latu komiti le la. Lea o lo latu tapena ina le tau vanga pese wha le anganga le nei tau sanga lua fe lua se fulma lima. Wha se fulma le lua sui tau va. Ia ma o lo wha moe amataina le aso whareile asau nei. Lua se fulma le tasi o mati. Toi so o tuai ma le aso tōna i. Aso lua se fulma le lua o mati. Whai unga le vai aso le nei, ia ma le aso sa. A mata ia le tātou wha moe le nā. I le itu la, o le afo le ono, i le a fiafi. Ia ona wha mai aila, ia le final, i leisi mai aso atu i ona tua. Aso valu o le masina, luas ful valu o le masina lava mati, luas ful ma le iwa, ma le aso tolu se fulu o mati. O le final le na, ma no whanga la whaatino ai. Tolu sifun ma le tolu, Andrew Baxter Drive i le pito nuu o Mangele. Tolu sifun tolu A. Andrew Baxter Drive i Mangele. Ja, o le awhilo i fo i le tunuu, manisi fo o fetu popula o le musika. Ja, e peo le sunga a tolu ma nave nisi luki sua. Ngalu ma le manda tenari tautua tapunuu. O le tumaita i pese ia Sarah Jane au waa. Ia whapena fo i leuso ia Saya Frank Sola. Annie Grace. Ia whapea fo i le tumaita i Otara au Malesulu. Ia, male tō telo nisi fo i alo pepese ia le a whawhiwhia i lava. Whaatasi male a inga musika. O le ulu fale e se fulu tā la mō tangata mātutua. Se fulu tā la mō tangata mātutua. Lima tala mo ta maiti la iti e la loifo ole se fulu ma le lua tausanga. Se fulu ma le lua tausanga wha solo i lalo. Ai se fulu lua aranga ilunga. Se fulu tala.
mo boile na ile fai unga le dei vai aso. Ya, ta ua mole fa fonga mai ele tunu. Ole ba fa longo atu I tala mai Samoa. Mai tasi la leo fa fita udi o leo o tu la I mai nei. Ile mata upu leo. Ole te tala ina o le vai fale. O Samoa. E anga I mai ei I saina. Ele e ini o lato visa e toi whaia. O le fasili leo e tu la I mai nei. E wha pe whea o na tātou pui puia. O tātou sio manga. E tusai ma lea fo I mea ua whaatino nei ele malo. O le tatala lea o le vai fale. E anga I mai ei saina. Ele toi whaia ni o lato visa. Asi sila fo I la iai. Manatua. O le mata upu le tu lai mai nei. Ile au fai pisinisia. Saina leo o I tono le tātou utunu. Ele o mai mani tupe. O le o mai alatou. Ma fai alatou no ngā tupe. I fale tupe o le atunu. Ai maise. O le whaapatu ngā tupe o le nupi whaa le atunu. Na whaia mō tangata Samoa. Ma le au whai sao whanga. Le la o tātou whaangolonga tu nei. Ele na o le tasi lea o le company o le princessa. Na nono le tupe 4 miliona. Lea o mai ua 5 tausanga o le tongia atoa a ua oso maua lunga ai male ai talafu. Ua sili atu le 7 miliona tala. Ai tau no mai foi tangata ia inei. Pea no fai atu, ele au mea ni la tau tupe e fai ini investment I tono le atu no. Ai o mai, fai le investment, fai le loan I le nupi fa. A fa fea la na fai le atu ai ngā mea fa pea. O ani tu la whanolo pui ai le atu no. Mai ana aseta ma ana mea tau tino. Ma tupe fai tele a tangata lau tele. Ale a otu ia tangata locals, tātou lava tangata Samoa. Ele te tele whape ni tupe whai ona whai no ngā tupe. Le vaengalo na lua e tā ua I tele le tā upu leo tala no atu ai. O leo mai whao ngā tama I tai o le atunu. Lo vai la leo fai poi pole senga ma le kenga Samoa la lea ua uti ai I le vea, I le vale. Fa whena fai. Ale mea tonu ane e tau tau whaavalea. Ma le pui la o le tātou ma lo I whainga whapea. A whea fo I o iei le pulenga a le nupi wha. Ma le komiti wha fo I o le nupi wha. E tanga I ai masila sila. O ana whea na whai I le loan lea. Na whai le whainga ma lo nei o lo tūlai mai. Pe na whai I tua atu o le whainga ma lo tūlepo. Ma le hero pipi. O fasili nā leo tūlai mai. Ai talo whai I le tele o tātou tangata whai pisinisi mo tātou lava tangata Samoa, seni Samoa. Na wha whea lana whai mea ia. Olo no winga, wa uma o na grant, no fo mau, ma siti seni o tangata nei, o tangata anu o Samoa, wa iai fo I lama le whaonga ina, o le lato wa ia te tau wha le tū la whono, o tangata anu e ma whai o na whai o lato, no no ngā tupe. E ta wala atu I le teine Samoa, lea ua nofo ma whai pui po I le seina. E o tau valea o mātua I seina I mea au ko kemi o ia tangata nei. O so anga nei e te tau na whai iai ia se meo se Commission of Inquiry. Na voi whaafonga mai le sunga le pari I o le te whono ma le komiti whaafoe o le nupi wha. Ele te tau o na whaamoea na mata upule nei. It is unfair and unjust to deal with our people this way.
when our locals wanting to have a reasonable loan, perhaps $1 million, $1.5 million. Ia tō wawa I miliona ia ta aloi tangata nei. Tupe lau whaisa o whanga. Ia. Whawhewhea na toi pui mai I tātou. Whailonga le tātou 5 tau sanga o le whengainga. O whainga wo o Sainama. Ma Samoa. Ai tuu I le whaamanuianga. It is truly a gift. O tātou nofo ea ma tātou o mō fua I Saina. Le aini o tātou visa e malanga I Saina. O le tala sao Samoa le mele o tūlei mai. O le apa anufe lea o ta tala e Samoa. Yo. Le apa anufe lea o ta tala e Samoa. E o mai ei tangata nei. Wa fia tau sanga o tātou taladoa I nei mata. Pua I Saina le lei no mai I le wai ave the very first wave of Chinese migrants. They were good people. May I tell you that? And may I say that honestly? They were good people because they were culturally orientated. Tai tutusa le lei ma le tū malanga I tātou. Whenua wha I ai matangafa I tono le atinu. Saina le lei nā. No mai tau tua le lei a Samoa. Malama lamba I le tū ma le anga I whanua a Samoa. Ai ala le melewa. The next migration of Chinese that has flooded into our country. Wai saina whasio tangata I e. Saina whaatupu whalavelape. Saina e au maia mea lea le people trafficking. Saina e au maia le whala au makuka le whala au whaasa ina ma le aisa I tono le atunu. Saina e tango au I a upenga. Manua leo leo. Manunua is to my time. A upenga e le whaatanga ina ma le aise nei nei tono le atunu. Tasi le nei o whawhita uli e te tau on te toe te ngai ma sila I ai. Awa o le immigration, le matanga aluenga o leipa. O lo o I lima o le matanga aluenga a le parambia. E te tau o na toe seu sila I se mea tā ofi ai. Ma poloka ai le toe au mai o le toa tele o I lātou I tono le atunu. Tu sa lewa tātou le whaia. Ma se fuafuanga fo leo ni tu la fono e pui ai le atunu. Malona saunga le mo. Ia le whala u tau sila la vai ai. Wo o I tupe a tangata lau tele. Tupe a tangata lau tele lea ua nga I ai. Whao ngā ina o tina mata mai tai. E su e kai ko rua masik sengi o tangata nei. Princessa. One of the companies owned and loaned $4 million and now it has inflated to $7 million unpaid from the NPF, the National Provident Fund. A female, Samoan female, being sued and used by Chinese businessmen, and now married to one of them. Dale me fai. No, e le temi te tala tu male tātou leina.
Ia, awa fo I langona o tangata wa ale mele tau. Wale ma whai na tātou tue tala no atu le malo awa wale ma whai e le malo tue whai se stonu. Wale ma whai na pasia ni tu la fono e tau fio fi ai nisi whawhi tau li o lo tula I mai tonu. Ia wala umatu le nei vai asu. Le se fono usu o le atunu. Wha wau pea na tutongi. Whai pule mai lato uma o le fono. Ai valiano le atunu uma nofo ma lango au vai ma mata mata ma pula pula atu ma wha longo longo a o le a ele mea lea o le a whai. Ioi, ele se le tala lea watu le. Ona o mai lea o la utalandoa. Ele mata upu lea na wala au mai ei tangata I atea. Mai lātou te lango ina a unei. Le fono fau tu a Samoa. O ngā lue ngā le fono. Whapena fo I mana mata upu. Ile a inga whatua tua o le atua Samoa uatas. Ai maise. O le solo te lea na sāwa vali e nei. Whaalongo le leima I a pua o talinga le li lea o fiu. Taimi mua le nei. Wa o whaaleo ina ai lau I ngoa I lunga o Pakalamel nei. Mara te mua le nei o whaaleo atua I le atau sa vea. Lau I ngoa. Nanga I le ia upu ia na whai mai. Al mea leo na whai atu le tala le nā. E whaalongo le lei mai pua o talinga. A e toe wa ai ale I atau sa vea. I lau upu le na whai nei te whaasolu muli ina sa vea. Na e sau lola ia lea. E whaasolu muli sa vea. Pele e lau TV. Ma se I ma le tau whili ma o lau pasi. Whaalongo le lei mai le amatanga o mene. Ina watu la I mai le solo. Sa o lango atu. E whai lau tau wai ata tau. A I alo whangia. O upu e la lafo. Ina ia fifi ma lie lau tau savali. Ona whape nafo I leo nalo ia. E tangata. Lua. Au tu o le savali. Leisa o tala e vatua I le sunga e sua. Tonu manawe. Ia e se tala na vatua. I seisi o lua. Danga e tumu le ava ma le whaaloalo. Sua foi o le uso ia te. Ai ena wai whaaleo mailo uingo e lunga. E fōringa mai te whaafiu le vale. Te le fia a inga in tangata vai moso o whaapea. Te alawa whaatu sao al tala le nā. Fua. Le mele tau tala leanga o le vao. Paenga lona lua. Le ale au tu o le sabali. E ta tau na whailo I le lalolangi. A whaila o le leo na fua le sabali. A ngā ila ia le media. A mai le tangata Pasifika le nale. A mai le TV tasi. A mai le TV tolu. Au mai le media. A saina na e. China and Indo-Pacific. E o e whaasala lau tō mau. Ina ua sili mai le fionga I le tātou konsula. Le atau o le fonga le fono fau Samoa. O le feo I le tūlanga o tau ma le solo lea. Vatu I lau fionga le konsula. Tati ale solo la tau ia o le ia tau nā tangata. Ai lau por kalabe le vai aso atu o tūnai. Na uwhai atu ai. Ono le manunga. I upu e la lafu. A o sāwa vali fi le mū. O le ai ata tau le nā.
Ai au o loa ina la lafo ni upu. Upu mātanga. Po ni upu māsoa. O le mea le nā watu waila o fautuanga. Fi malie. O le savali fi malie. E anga whaatupu, e anga whaatamali, e anga whaatausala. O le winga le nā, o le tala sa vea. Ai la lango atu, ai le sa vali le whono whautua a Samoa. Uma na whai le tonu ma le komiti, ma le awhionga le teitei whono, le whionga le tofi lau, tōtoli, Ted Stanley. O le atutu, ma abstain le whono Samoa. Aisea, le anga o le tumu te tonu i le whono whautua Samoa. Sui o le HRPP. Sui o le whatuatua i le atua Samoa o tasi. Sui o le SNDP. Sui o le tautua. A mea e le o le winga ma le nganga le nā. O lo tau mawhai ai te tonu o le vaitele le whatoa ma whawhi le mū le ngona ma nganga o Samoa. Le palu vai uma i toru i masu vai uma i ai sui e ia. Nā laio na le sa vali. O le nganga ma walunga le nā. Whaatino lau tau ai ata. A upu e te le lafo. E whapenas tau tala se matai e whaise tō whā. E te wha solo muria lesi matai. Whai upu o le atunu. Ma whai mea i le atunu. Lale me valo mai i le ngutu i tua. E le kaunga mai tonu al whono a Samoa. Whai sau sao. E whai nai wha uri tō nei lava. Tu lau Samoa langa leo toi apa iei. Ina ua mahanu rua ma mali liu mai. Nisi o le awhiu anga sa ngā rurua i ngā ruenga whawaitemi. Sa e whauri tō. Te le fia o mai i le sauninga. Sa te ta ili a tau sa vea ma le whono whautua ma malu, ma le fionga le konsula, ma le awhai ngā ruenga a ta ngata whawaitemi. Ai a, le sau wha inga whawhenga inga. Le mawhitanga whaiwhi au so whatas. Ai a, le tā whatolu e peo na iai. Pacific Leaders Forum, mō nātu te tai. Tā whatolu le nā, le na whai nei mea nā. Ai te le i o mai a oil matai o le ai. Sa tātala noa le telefoni ma o avatu ia te oil tu o lalo. E le mawhai e le konsula. Tanga le mātou te whiutanga. Le mawhai foi. E la tau o coordinators o ngā ruenga whawai taimi o na release atu. Tino tamanei. I lau tau pule. Le anga o i lalo le malo. Malamalama i mea nā. Malamalama i mea nā. Tau te le pule. E pule le malo. Le anga o le no mai i lalo ngā ruenga whawai taimi o lo o iai te itai o le malo. Le konsula le nale malona ofisa. Le komsino fe whātaua inga. Le sui konsula. Ai misi o coordinators. O lo o ngafa. Ma kampani nei na mai tamaiti e whainga ruenga. Na paulau tau pule e maua. O le taimi e tau nuu ai tino tama i Samoa. Malo ia ai le tu ina atu e le malo. Ua uma le taimi na ba ai ai e le malo ma kampani. Iau tau a au le pa ia i a inga ma paulo ma ngafa siri lang. E le whaaria mai le whaafia poto i mata upo le malo. Ia le whaalaua e tō lau mai. Lau tau lama lama i le naitu. E le whaape nā le nganga le whono le nei. Le nganga le whono. Tātou nuti mea ai. Le whatoa malanga i ane. E le lei sua tonu maanawe sa mātou nuti mea whatasi, ma mili ala whau whatasi, i mea le whatuatua i le atua sa mō o tasi. Nā sau tau silasila i ai le whailonga ino le whatau sanga talu ona whaavai le vāng whaafai. O ai, le ia tau sa vea ma sua misilukin nei. Ulu ai whono na whaideo le luafe lua sifuru ma le lima, ma tua tumu, le no whanga
o le Otahuhu Rugby Football Club, sa matu iei fo i ma le sunga asua. Ala ala me ke le sau i ke le skala. Ma sau i e whaiso sau le fono. Ia rau whaafonga mai le atunu. Ia ngai le le lei. E le manuia le fonga na. Ia o e lo pua e te tau whai mai. Tu lau whaafonga le atunu. E tau whaasolo muri e stangata na siampini. I le taalonga le whaipele ma le fusu. Ia o whaatsa oi. Sei whaalonga tasi sa moa i mea ia tula i mai. E le te tau o na vā le tātou whangatia. E tau na whaalongo mai i se tuu a lalo. Ma le whautuanga na watu. Ai le sisi e fia tau lama lama. O tau nā, o tātou fōle nā. A ia sao ma le leile au wala e whai ai. Na la lau ila i o lea. O le ai tupe o le whana whautua. Ta ino. Ere na o le toa tasi sa tangata. O ti ngā le loto i tono le whono whautua a Samoa. O le ia taua lava na mua tau nuu ma i ai le wala aua leo. Wala au ma i le sātini. O a undei ma le fionga i a whanene Fata Williams. O uso e wha uo wha penei i le mafutanga leo. Le superintendent lea a Samoa leo lo i tonu. A ole a tau e te ia atoa. Le au leo ma le au patrol a le Fau Pacific Warden. Le tulangi sifo. Le ala le nā laio na wala au mai leo i atea. Le fionga i atu munu vau. Le sātini sinia. Le ala mea na mana oi whai. O whai atu i ai. Longo Samoa atiae. Ta whaafunai ma le mamalu o tupu mai e o le atunuu. O lo o ngā lulue o Pacific Wardens nā. I to tonu o mangele. Lal mea leo no longo. Longo langa o ila tau e ngā lulue wa lua ma leo. I tonu o manukau. Mangele ma o tahu. E longo ya. E o mai e pui le saunga le mu. Ia ila vea se pona au tu lau whaafonga le atunuu. E tumu le maketi lele. I mangele. E tumu le atunu. Whewai, whelawasai ta vale. Longo ina ia au mai mani ambulance. I ai se me tupu le aso lea. Ele i o mai leo e tā ofi. Se sa vali. Nā fio mai fata. A fio mai ina ia puia le saunga le mu. Whaasa o mea nai, whaalonga mai o pua o talinga. Whaisau whaato e senga. Manua fina ngalo le whono whautua. Lau le ngā oi o le whono whautua. Lau le au tupe. Lau le su e vi inga. Ao meo whai. Lefi tam iai. A whai tau ia te oe, sa linga tō whāle atu nuu. O le saula ia le whailo sao. Tātou ngā lulue manuti mea whātasi. E le o le tū ma tau oi mai maa whapena. Ala le nā o le abatu, o le whaamtalanga le aso le nei. Ia nofo marama lama i ei Samoa. O le solo te e fōlina. Lea na whai i lautou ai a ta tauma lautou sa alutonga. O le mea tā ua. A o le mea, o le whaali ei i atunu ui fafu. O le media a New Zealand. Lātou te momolia le sa vali le nā. A o le mea tonu e tauna whai. O le sa vali le nā e tauna whai Samoa. O le sa vali le nai tau na whai Samoa, o loo iai te tai ma whaafonga, ma la lango iai Samoa a toa i ona tui manu e fia. O sila fia, mono fo ilo, ve ai Samoa, i le lātou malama le mata upu le whai. O e se sila lai e la o atu la u whamtalanga. Sfuru ma le lua, mafua anga wa e tala noa mai ai.
ua te tau ai o na ave le whai tio. Ma le fo wata ua uma na ave le tusi o the United Nations Organization. I le whala pupatonga o malo au whatasi le la ta ua tua i ate oe. O mea uma ia na e tusia ma sa whasala winners furu ma le lua pe fia ea. Lewa ave lau tau tusi le na ave o talo whai i tangata. A o fonga mai le pa ia mau lunga o Samoa sa iai le aso leo sa vadi ele o sa tia o tau le mata upule nei. Pea no foi atu. E la lango atu sa vea ai le sa vavani le fono fau tua. E le a fio ane foi le fionga e le konsula le anga o ia o le sui o le malo e tali atu i ate o tau. Ta upule na tau na fai Samoa. A se iwe wha longo mai pea. Me mua le naile sa o tu wa inga. Lua e leini tu pea le fono fafautua. O le fono fafautua e tangi lava i lima o na sui. Tolu. Awe te tau o i maa mai fafu. Sa utu tonu tātou palu mea whatasi mo mili ala fau. Whaiso sao. Lea fo ina whai nei a. Le sailinga malo le tawhatolo. E wina le seni o tātou tangata Samoa. I lewa ai alo tino. I lewa ai. Ia lali nā. Nā le tau langi o le ingoa o le whatuatua i le atua Samoa o tasi. Ai te le sau e te le stala. Iwa. Fia me na whai le whātau sanga o tōna i atu. A o tula i mai di le foe. Ma tū i tonu o le fono whawai. Le vai oi. Le whalongo i le leo. Le alala nā o lo whai atu. Wha manino le valea. Awa ni wha ngā ina. Le whatuatua i le tua Samoa. Fast Supporters Group. E whelava sai ai. Ma le wha moe o sa vali i e whai. A tātou manino malumlama le mele nā. O na toa fi mali e leo mea. And let me say this to you. Samoa is an independent, sovereign country. O le tusi lento ave o le United Nations. Ia, o lau tau, ai a taulina. A le lau whai atu. Le ai se whi au malo au whatasi. They will never, and I know if I po numi le tebile le matongi se mea. E le ai se atu no nate whasalave ia. The political chaos, political turmoil, and crisis in Samoa, it is independent. It is a sovereign country. No United Nations mandate will ever cross and interfere with Samoans' relations and affairs, political, financial. Na pau nao mea. Ana mea lea leo wo whātua nei atu tō. The United Nations will never force its political will over Samoa's independent sovereign country. Ia marmalama fo iei pēa. Pēa marmalama iei. I ngangu mau Peritania le nā. Nea ngai le lau mele na whai. Your public attack and statements that were said on your podcast and has to be reiterated from the same platform. No. Le tau na tali atu. I le tau na tuua le vale alu pea. Ma fasa ai whapena. Le o talano atu. Tūto tasi le atunu o Samoa. Pelu ngā la lo. Toso i sifo. Ma tā upu
Whaavao malo Samoa, ngase patino ya Samoa. Nei ma se fe au. Malo tau pulenga. Lein ma se fe au. Ale vaenga lea o malo o fatasi. E fofo ala me Samoa, ona lava whawhita uli. Te ala fo lale nao, le tau te whaafonga mai nei. E le tu maluina. Le tu o lalo, ma le tangi e tupea le po mate i o tātou te tai. Nei ia nisi e le lau te whaia seisi mea na o fia me, na o tula epa, na o lauli. It is our own people that could deal with this. Not the United Nations, not the World Trade Organization, not the Commonwealth, not the World Court. Ia malama ia le ia I mea na ta o mo international public relations malama I mata upu whavao malo matula fono. Alu to ta puilo ta ao mo to tilo le be ne o fa to e to. Ile ma I maunga le taimina avele na tu sile o fa le o avatu el da fia fi de. Ja. Na tu lai mai la ele ma la fonata. Tau nai whātua ese. Ia e sila le lei. O le whono fau tua. O lo ua 5 tau matau iai le fionga I le konsula. A mai fo lana whaafitai le iai so I tu tino whapeo Samoa. E apa mai iai le malo. I taimi e whailoa iai ma le tātou o tunu. O taimi e tutu whaatasi iai ma e kalesia. Ioe. Ai o le tutu mamau. O le tutu mamau ma tau ai maa mai. A whaila e te manatu o le tama whaleata, o le tama whaleata, o le tama o le mau le fulua, le fulia o vaiala. La le me tau ai maa ai whapena. La me te le vidi mai. Vidi mai. Ona whaila ia leo le tala. But you want to bring it on to the public platform so that people can watch. E whapasino la ia leo le atunu. Oi tangata ia e marama lama I mata upu ia. A oili si au vale le na o le whaapusa le lausolo ile. Le wala watu le whaafonga mai ma le tapo inga le atunu. E anga ta ua tele. Na o la ia le e manino Samoa. Ioe. O mai ilumba le vai tele tātou tā alo ma whaile tātou tautua ia Samoa. Wa sila fiu ile matautia o mea ia o tulai mai. O la autou sa vali lea. Wa malama ai fo I isi atunu. Pea na whai e momoli e sa vali tā ua lea le media. Wa tilo ai atunu e alo lofa ia Samoa. Our donors, people that donate to Samoa to support their annual budget every year. Mumusu e toi lafu atu se tupe ia Samoa. Se e donors ia ma granters ia le tau filima o tupe a watu e fsosari il paketi le atunu walon te mau ainga malona atinai. That is the biggest influence and the negative impact of this. Elena. Wa umatua ina. A wa umatua. E wa umafoia. Mana ora e whaawau. Ia whaatu ia tui. Na anu meo le vale le tangata e. Toi manatu e toi whaawau. Toi whaisisi fi naunga se mea whape. Lea o whaasa o atu I lumo le atunu. Whaafufonga le atunu. Talo atu foi. Wha ngalo mai le atunu. O mātou nei, o le mātou tiu te malamatafu I oi lea. E whetūtū na I ai muni au. Ai whaafafonga ma marama lama le atunu. I le au wala e whaatino ai mea. Ia nena. O whamai le atua I a mō se while mō.
Ina woto e se fulu minute o na tale o le tu lai ono. Ka ko ue momori a vai le ngofo le ngofo i kongo o feuli o ka vale. Mui ka fefe, kifo lungo le mera, kifo. Ui ka mo i ale riri o sa fe ka. Confidence in what we hold, and assurance about what we cannot see. Hope is the trust that we have in a higher power from above. Now these things abide, the greatest of these is love. Faith, hope, and love. Love is the greatest, it's everlasting. Faith, hope, and love. Everlasting faith, hope, and love. But said, love is patient, love is kind. Ain't no envy, ain't no pride. Love is unconditional, keeps no record of any wrongs. Love is alive, love is right here. Love can conquer any fear. Love is like a river strong, flowing like a melodic song. It's everlasting, faith, hope, and love. Love is the way, the truth, and the life. Faith, hope, and love is the greatest.
ua. O le si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. This song is dedicated to my mother, who I really love a lot, and who I lost. She will always be in my heart, forever. I love you, mother. Ea le na, whawhiwhianga so I whiwhiloi o le awhiawhi o le asolulu ina ua ngā ngaifo whaiva o le atunu. Ia, mamoli e tuai le wha mbalo ma le whawhitai o tau tiute.
Ia, sanga patia i le dei aso. E le, fai mo e mai se kako i puki. A fo ia folo maali e ai. Ia fo ia. Ia tauru manga fo i o le tātou polkalame. E le dei aso lulu, le aso timu. O le mai neli poti mai lunga o le awala. E le tofa ia au matangi masi. E mata utia. Poloka ato mga ala e ses. E mai sila mau i lunga le motorway. Le anga ia tu lea mai i manukau. Fa solo atu le tulangi sifo out west. Ia ma le sau mai au kilani le taulanga. E anga i mai i nei i Roscommon Road. Ia po le taulanga fa tau fo i manukau. Fa talo fa lunga le tātou apia fo linga. Le sunga e Filippo. Ia fa pia fo i fetu tasi. Whangalimba. Alole soifu mria fa aftei fo i. Le mafuta mai o le uso. John Maysake from Compton, California, in Los Angeles. I've seen your comments over the years, and also remember the wonderful memories I have of your dear beloved father, Vito Maysake. Stasio wo, fa pele pele, ile tele o tausanga o mawai o whailangi le whaulanga. Tasi le nei master of ceremony. Ne lava tau i le tū i le vā. O pola kalame wha solo ale malo i le tele o tausanga o tuna yatu. Le tā leni i matautia fo i a lea fo i te mali i a lea tunu. After yatu li i mafuta mai le sunga Vito John Maysake. Patalo fatu i le Tabatai Marietta P. Ia bese fo i lo batu ta mamatua le fionga ia masoe tauli Josefa a mboe o lo tau i le lei ia le fo i le tino ia fa mafana fana ma le lei on off fa talo fatu tole foa lea ma lo le soifu munwia ia fa pe fo i ia Arietta Marietta Melitsea talo falava ma lo le soifu munwia Sila Sosengi Namfili. Talofa balule soifua whaftai le mafuta mai. Mei a Vito. Talofa balule soifua manria. Ona o mai leo la u sa o te talo ina ia maua se whilo inga fo i mbale fionga le konsula ai mai se o le tātou Trade Commissioner po o le komisina fo i o whiwhata wa inga. Whatalo whatu lo lua ofisa, mo lo lua sase lua, mai se fo i le mamalu le au waa o lo tautua ina ia le tātou ofisa o le konsula wa o le malo tuto tasi o Samoa. Le fionga fo i a watu tu i a Peter Meredith, o na o le tāu o ma tā upu ia na lo tea e o mai lava i le aso le dei. O le sa ilia o ni maketi mo o loa Samoa mai tonu o le tātou tunu. Finding markets and finding investors. Mo le sa ilia foi o i la tau e iei tupe e mawhai o na avatu e wha lulue i te tonu o Samoa. Au tau sisila la i le belen tala i neile apa anufe e le tātou malo wale o mainta ngata e investi tonu o le tātou o tunu. Au o mai i tangata mai whafope o saina la i e to o wha. E o mai whaavalea le si teine Samoa lea whaafai pui po loro, pēng whaai pui po umai a sina i ere king Samoa kasi. Lea koi fo, ele fua o le maua umo pepa nofu maua nei tangata. Now, these investors did not come into Samoa with money to invest. They have come into Samoa loan from our National Provident Fund. And now, they can't pay it back. Wala tō le mawhai le tongi ua fula i ngāle ai tālafu i le 5 miliona. Le ise la tō tupe no mai i la tō e wha ngā ioi ai se pisinisi tonu le company le o le princesa. Au mai ai tālafu manu no tupe ata ngata Samoa talo whai. O ai na whaia tonu o nei mea ma approve nei loans wape nei.
A o ani a seta na iai. O iai ni o lātou whanua. Tangata mai whafo. Ele ei ni o lātou ele. E nei loa fo ili teimile nei. Po ua fia se fulungi eka ua wha mau ili ngō se senga. Sa ilia o market. Sa ilia finding investors to invest in Samoa. Wa se tasi le nei o whawhita au li o lea, wa tūlai mai nei. Wa tuai ei on au mai fo ia tātou o loa. Ma whae le leanga, fua o whatoanga, whatasi ai ma o loa o le ngātai whale I whainga whaiwa. Transportation and shipping vessels. O se waa Samoa. Ia po se company waa fo'i e mawhai o na whai se lātou whiutunga inga ma Samoa. I le whaawhaingo fie ai wā tasi le nei mea, e le ngata I le taunga tā tele o le. Fe avea I ino uta. Ma o loa Samoa. I le wā o New Zealand, Australia, le anga I atu Asia, anga I atu le atu Europa. Ai mese le malo tele o Amerika. Waa. Taunga tā waa. Le tala whea ngai fo'i ia taimi ma schedules o whamelanga inga waai. Tasi lea vaenga fo'i o loo matua I whaamriu I nai ia le malo fiti. Awa fo'i e le leile lātou sota inga. Whea o iei le tātou Pacific Foreign Line. Whea isi atunu o sia mani lea na tātou whaipaanga ina ia whaingo fie, whila ua ina o uta, containers, atuai ia tātou vaama transportation issues. The timing is the essence o le tau nuu o tātou o loa isi atu nuu mamao, o lo o le lei pele quality. Packaging. Me umaia le na afie le matalonga. Ma le afionga le teitei fono fou. Le afionga ia tangaloa. Tautai o le tua sivi. Eddie Wilson. Ia mamai e ma le tu o lalo. Le a tausavea. Le fōringa mai e te le te lo malama mai. I le tātou mta upule nei o le export authority, ma le whaangai o inga, o le sailinga o ni maketi. Ai maise o tātou o loa. O loa Samoa pele tele I lo loto. Ai maise I tātou umalaw. O le tātou te iloa le le whaingatā. O ati nae ma le whaatino ina o ngā ruenga I Samoa. E la isi nu uma isi a inga e le ai ani masini. Le ai ni masini te tele tā ai le vau. Masua ai, masua tia le. E whao ngā lava le anga ese. Ma le matasila. Upu whaaloalo le nai ave le toi. O le ari le makasi o le toi. Ia, e umalanga lue to tō le a fo I le toanga. A lua koe ma le whae ma isi mau mea umana. Balu masina. To e anga I le au whai wha toanga. E whawhai I le au lato manga o le teimi o le seleselenga. O na ala ia lea. O na tuula ia. Ai o mai na oni nai samples fo I. Nai meo tamai o loa e o mai se tanga. E o I e whaari I le au whai pisinisi. Ma e o nā ma pūlea ma keti whaf. Ia na whai atu lola ia leo.
O maketi fafo. Yo lai fai minka container se lima sefulu po se lau alo na lua se lau. Ia o tuloa. E matua le ngā whatia. E lima sefulu container. Awa uma o na whao talo uma i ei talo i tuto i tu muama talo uma lava o i sa la fai. O la amai uma la o aka ko me ai. And that's another problem now. There is a demand, there is a market, and the demand is huge. But we can't maintain and supply that kind of demand. 50 containers, 100 containers in 1 month. Ile masina e tas. O tu inga operations lai fai o tātou lau whanua malau ele. Ma nei a fo ilea wā ngā i ai. Ina ia mawhai fai o na whaatosina mai ai loto o nuu matangata wa whaamnia ina e te tele o lātou lau ele ele. Ia tele tau tō ina sa whaatoanga. Lisi le ele ele. Ola mai le tupe o le nā lisi o le ele ele. Lima sa lau eka. Ai tu inatu na ia whaia. Le tūlanga lea o Saudua iai ia le Export Authority. Massive commercialization of farming. Tasi ale to anga ai miliona le tiapula. E halu ilalo le teimetas. Matua whaatasi ale miliona le tiapula na ile fitu le balu masina. Ale le nafo o le ono masina. Ala o toto atu lisi miliona. Awa lisi sa palai. Awal demand le o demand o le mana onga. Fa feo le fa tumu mo fa maliina le mana onga lea. Le tai lava. A tātou whaile leanga. Sei vanga nā ua li liu le tai. Ma tātou wanga i e whai mea ia e tā ua commercial farming practices. Tā wana nā. Ia ai sisila fo i the outcomes po taunu unga e o iai ia le whalapo potonga lea. O se poutu lea mō le malo Samoa. Maana wha ele eleanga. Ma isi fo i o loa o ngā osi tonu o lea tunu. E o lava. I me o la au tau a whamata. Tau ma whamata. La au whaisua. O le esi. O le mango. O le atu tele tangata. O le angā lulua i warehouses te tele. E tu uapa isi. Le tātolu au lea na mua lava sa mua i le Pasifika. E whai mai le pepe. Whai mai ma le tātolu lu au tu uapa. Okai. Na mātango fie. O ia mbā whaunga fau. Tupe fau. Sfuma 5 minute le o te aile tu la. E ono. Pa moe o lava lo o no sa i lungo le ala tele. Ia ma maua fo i lava no e te whaalonga mai ma e aka mai. Ia ma e mi ngoi mai e ma pupula le leo mata. Ia e nga awane i e fia moe. Ale ata to o e tale pese. Whaamadu ia tuai ia te utau umo i lungo le ala tele. Ia, wanga ia tu i maota malawa. Ia e maise fo i lātou wa tāpena mai. E o i le sifi pō le fiafi le nei le asalulu. Lo se e lo pale au roi le mata ua sa fali loi o le upu ua tonu i lo toi o le womoni ele na
mai a sau upu se o whaalongo atu se upu alofa ia se au ina me I whai a fuale ani o maulalo me I avea I ta mau me a ta alo. Ia lena Tatiana Band ia male whaafianga lena ia whanofo fi mali e fui oi ia meise fui o tātou I lunga o le tātou api o fōlinga ia male tātou Facebook page and YouTube channel. Leave a comment for me. E mana ia le pōle nei lota alua tua wafo le umatua malulu ia sauma le timu. Ia sauma le savidi. Alua kuloa ma kua whapopo ua whaile mea ai tilo loa ma whaitau ko meni e tangata. Ia mai aka I lava. Ia. Nena, o le tali atu le fasili. I le fasili lea ua au mai nei e le sunga ia afa korinet. Le ia tau sa vea. Wha mata o iai le maro si anga.
i le au le malo e whaata ape ai le palemene. Ai se a ua tuai ai o na whaata ape. O le tali o lau sili lau sunga Brother Afa Godinet. I oe. O lo o iai le nā malo si anga. O le sapelu male anga ese le nā. O leo o lo o i le lima o fia me. Tu loun whaafunga le tunu. Le ale winga le tala le nā. E mawhai e le fonga, e mawhai e le au le malo na whaata ape le palemene. Ai whaatali tani lava se ia i longa ua fautuaina o ia ele tamaitai palemia. Po o le o lo avea ma palemia i le teimile nei. Ioe. Io le tali atu le nā. I le fasili lau sunga Afa Godinet. E le mawhai lava o na minoi le fionga i le au malu le malo. Se i vanga nā. Ua whaatonuina pe fautuaina e le fionga i le tamaitai palemia. To do so. A o le sila fasili o lo tula i maitua. A o le ala le ubi le la tātou nofo ma whaatalitali e nei. E whaia se whai unga whapea. O le tali. Tātou te leiloa. Ioi, o le tala sa o le nā. Tātou te leiloa. Ai se i vanga nā. Ua malie whatasi sa moa uma i tulu inga e fia o tō mua. Masalafa i ibe pule ono. Ua tū la i le atunu. Nuu mafio anga e kalesia pulenga mamalu o li mwhai pule. A walu mautane, a walu mautinama tamaitai. E o ale whanau, tū la i loa e sāwa vali i le aura malo. And I don't think anyone is prepared to do that. I le tūtū la i loa o Samoa e sāwa vali. Awa o Samoa lo ta oto ai ona tau au le pule ne nā. Le pule totas. It may force for me to make that advice to dissolve parliament. Pea totoa umale tunu. Tutu mai kalesia. This is a massive industrial action. Peo me foi solo te tangata whainga ruenga. Ua le whaamaria ina i talanoanga ma whiautana inga i o lātou tutongi. Tūla i mai loa fo i male iuni lātou e lango iai. Ma whapena fo i o nā. O le si waenga e mo whai o nā. Ai le ma whai fo i ono o langona o tangata. O le teimine nei. O le malo lea ua wha lango i ao matau au o alo matama whanau o Samoa. I lātou o lo avea ma whaululunga o matanga luenga. I lātou uma o lo o ngā lulue i so se matanga luenga. Ngā lulue fo i whaalapotonga ma pisinisi tū ma oti o au nanga tū ma oti ale atunu. Ale malo. Sa umatamata i se kilipi i le pō ana pō i le whaatalandoina o le sunga atu le epa. Na ia tā uai. E maari o le porkiki le i lau whaalongolongo i ai. Mau tau ma whai fo i e whaavasenga le tala le toina. Pa mai a whai a sao mai fia me
i le lafo lona lua la auli. Ewi ala ina nofo atu. Le lafo lona lua le nao le paloto le whatutua ina. O lona winga, e nofo fua ai uoti. E leo ripi o le atau sa vea upuna. O e matamata le iai, kilipi le nao le whatalanoanga sunga tulepa. Ale ala ale toa inga oti le talanoa iai ia tulepa. Whai mai, a sao fia me, i le palota o le whatutua ina lona lua, ala au o lona winga, e nofo atu fua, ai uoti. Tulo Samoa. They are insights and clips of Tula Epa's interview that I want to quote. Lale wing o le nofo fuatu ai uoti, lale I tu ai ngā oti, le tala no I Tula Epa. Is it a political death? Is it a psychological death? Or a mental, emotional death? Nā le toi ngā oti le. O ti tū, o ti tātia, o ti a whalaba. To me, this is my analysis of this. I think the executive branch has clearly violated the Constitution. O ra tātou se e maila ia lea I le mata upu lea, le sofo I sa utalanoa toa I le ofiso tu yono. E winga I le maenga lea o le sitiseni a New Zealand. Lena atoe e whafo I mai ia Samoa I la tō umana soifu I la whiwsa lau luas fumal whasi o la smo mua ian wari. A whiwsa lau whasi fumal iwa. O le swing o le tula fono ina ia ave ese ile se fulu tausanga. The exemption of the department policy change. O lona winga, o se teunga o le tula fono faa mata upu o matanga wenga. Longa winga la a whai o le matanga wenga la wala tō le Immigration Division of Internal Affairs po o mata upu wha loto I whale. E le toi tau mana o mia la se tula fono a toa e pasi mai o le parimene. A o le tula fono e mawhaio na ia, e le purisini male minister lea o lo tau fiofia ai le se fulu tausanga lea le umi o na whaato aanga waa loa lea o le tangata lea na mou nele sitiseni New Zealand ina ua pasia le tula fono lea o le toi whaafo I mai o le tātou sitiseni. Mole sila fia le tunu. Whaaftai le tua le o maua whaamrianga. Ewi ala ele o ato tō le tātou pensiona po le tātou superannuation. A le nā o maua nai tamam tina mātua. Ia le avanoa e maua ai le emergency benefit e le vāo le tōru se lau valusfulu ma le whāse lau tā la ma le luasfulu. Whāse lau luasfulu tā la I le vai aso. Tātou ono sai. Ai pēr lea manu o ulu mana ia whaamrianga ua o mai. Le fo I la o te tala ma le avanoa. E o aina I o tātou mātua, e whai o lātou tau tonga whapitoa. Wa aiso se fō mai, wa free a tō me oma. O tala vai, maua ma le lātou cold card e whio ai e lunga I public transport. Le card, e alu fu ai le toi ina I lunga, o le pasi o le train, ia whapea fo I ma waa I e whio I le sapi. Dea I le ke le alu fua I le valili, ngā o mea ngai. Dea ua whātangatu, ese le tā ua le nā. Ia, ma lesi whaamarianga lea ua whaamatu mai, ina I o tātou mātua la ia ua maua sitiseni. Ua whaatanga ina I o tau I lalo le tula fono mai e inga, ale Housing New Zealand, po le kainga ora,
e o ai apalai I fale o tangata matua. That is so beautiful. That is so beautiful. E lo toi mau se teimi. Ia o na anga I maila ia leo tu yono, o le te mai tai o Chloe, ia wha pefo I le fionga, I le whaipule o le tātou. O le tamba whanau o le tātou o tunuu. O le whaipule ia Carmel, Honorable Carmel Sepuloni. Ia e whaalawi loa fo I isi vaenga tāua. A lewa o mātua, nā o matala le avanoa, e mawhai ai o nā palai loa I o tātou mātua. I whale o le housing. Ka inga ora. Isn't that nice? And even the elderly housing. Tua ma nei lava. Tātou ono sai. Ma whao ngā ia whaamrianga o lo te tala mai pēr. Ma whapenao na whaamri nai o tātou tangata. A meisi I lava ia I la tō o ta mama tina mātua. Aso ana nafi, e tala fia mo le whai tau wafe, maafe, o leo le FBI Amerika, ina ua taliaina le lātou tālu sanga I le Federal Court, I le whaamsinonga māwalunga. Ma tāo fia iloa, le toe tuliina, o nisi o leo le FBI, e le Palestina ia Donald Trumpet. Wa amana ia le whaamsinonga. Awala e te tau ona whaatino mua, whaato atuli eis tangata. So the natural justice, now Donald Trump cannot hide from it. He was told to stop firing people now and tell Elon Musk, e whaalonga le maile au Amerika le, whaalonga mai, se mele lei. Fias fulu afe, leo le FBI le na whateani. Ala whawhena tongi, ma tausi o latu ainga. So natural justice steps in, and not only that, the due process in law and the court of law e su e ai lea ia te tau o tangata. Nāra me o ke ia o whakea. Le ai se mafuanga. Ono le pule sa wā lava le te māloa. Watu I nātu ia Elon Musk, whapena fo I maleli I lewa vea nei ma whatonu a wao o le FBI le li e swafaya, le li intia swafaya Kash Patel. Le si vaenga tā ua lea, mo le nofisi le fia. Civil Liberty Society has filed a lawsuit against Donald Trump and his administration to stop illegal deportation. And the judge put on an injunction to stop the planes from taking off. Wawaie o ai tono whanwhamasino. A la wauta, ia waalele te telefo lea le ami e ave tangata. Ta ofia tua I the oral and verbal injunction and orders of the Judge Roberts. Oka kwa I vili ngeia kwa I ole. I le pailake, ma le waalele le malo fita le la au e ave tangata ia. Lai abatu whaatasi e ama tangata, wa umano whai o lato sitseni ma. Mana nofo I le tū la fono I te tono ele malau whanua Amerika. Tāwhi mai wālele na. Ai wa ai laeng na wafa ali mai le tamalo Donald Trump. I le fia. Matua I whaali I pei o le tamaititi fua le wa whao le tangata lana mea ta alo. Alu atu mani whaatonunga a Donald Trump in loia sili ia tulili. Tuli ne ia le whaamsino na. Tēna whaia le whaiunga lea. Was a sopoloa I executive orders na sainia e Donald Trump. Lale tala le.
saunoanga le Donald Trump, early Palestinian. E te le to fia e iai fo le process e a ngai mua iai. Whātua whaia se whai unga ia tau. E te tau ne usi stai. I tau alu manga o le tūla whono male whamsnonga. Ia mailo i ngā marife esko inga. So, yo le tele o tātou polkalame. Ai alu ama o papa i ina i mwhai una lau sila fia fōi. E o tātou te ngata lo a lala ma papa au i le malo tele o Amerika. Le onga o meolo tupu i o tau sio manga. Ia manisi fo i o mea ono tupu i ate o tau. O tau sisila ia i le fo wa a fia i tuila. Le fo ua toe lote le mata upu le loi i sili e tuila. O lona ta maa o le upolu a o lona tina o le tuila maoi. La lai tali tonu ia tuila ono le a fianga i la tau le tu la fono le malo tele. O lona winga, ele se full citizen le tama i tai lea o tau fia nei a ve malo ia sidi. E ta tau o na toi wha malolo. Ai o le tā ua le nā o le tātou langlango ina o tuila mamanua. I le tele o nei mata upu. E whai e le malo tele. Ai a fia o mai territory mano whanga. O lo sisi e le fua le malo tele o Amerika. Ia no, mai leo se whamtalang. Le nei e fiafi ma manatua i o le aseu. I whanua. Le fōlonga i le nei e fiafi o le asalulu. Manatu sa manuia lau whafo. Whaftui fo i le au tustusi ma le au le au tālaia ma le au whaititala ma le au whaupusā ma le au pālau vale. Ioi, suanga le vātele e whapenau na whai. A vātū au mai. Ai mānei o le manino o le whaafonga tāpua i le tunu. Nei ase mea o ngā se. Nā o mea wha manino ma mea whaasau. Ia. Nā se wha le tonu la fuana i whonga vai. La fuana i whonga vai. Tā whea fo i ninu e le o iaini tangata ola o soifuai. Nā se upu o le tau tamari i le. Nei aso le au whaafonga ma lau tāpua i mai Samoa. Ea o winga nā o whale polo. Ea watu au mai tātou toi tilo mawhitu tu nai. Ia, mauaila ia lea o le whasinoala. Ia ma whapena fo i le nofo malama. Ia ma tausi ai fo i le vā nofo le i le vā tangata. Rofo mai le tua whamanuia le au whangaluanga totofi. Ma le au osi taulanga a wase manuia o Samoa. Tāpua inga le po i e ainga man tapa au whapea fo i a. Maua lau tau tō whā. Ia te nane fo i le whawhale o polunga. Ia te oe Samoa le atunu pele. Ia maua fo i lau tau whautanga. Aruanu mamau. O le ave pasi a outou mo le va moe. Masalo po le fionga ia teito ta loto ta lendi. Ia le pafunga mai anai. Matua ma tu asinsina. La tau ilunga le ala tele. La tau foi ua sauni mo le tātou sifi po. Ia anga leile tua ma pui lau tau safua. Le atale pese a le atau savea. Ia tātou te tau ma vai ai. E le nei po i a fiafi na ua nganga ifo whaiva o Samoa. Pese le atau savea. Le usoe sa wia. Ona ua pau se mea ua au mawhaia ma au maua le nei aso. Ia. Ia whaamali ei nai. Lau loto ma lau whina ngaro. Le atau savea le nei.
Whaasrifu atu le tunu, manuia malolonga, tali ngā sua, e se fo i o si ngā tauranga le nei a fiafi. Sa ili le malosi, ala whai le asua tai au e whanunga le nei, male soifua manuia mai lo tātou tapa au sile le rangi. Se loa ia i le ngā ngai fo whaiva, ai mai se fo i le malu o le tai au. I le tautua ale si ufongo Samoa. Le Radio Samoa's full lima i watonu a moi au kulani. O tātou a inga e fia. Le ngata i Samoa, New Zealand, Australia, Hawaii. I ama le malo tele o Amerika, le atu Asia ma Europa. Soifua ma e manuia. Apeo na puniti o le la. Wawa o le langi, o le tingu fo i e le muta. O fitilo na muenga, o tofai paloi mata. Fitilo fa i solo, wa le taua i lona loto. E uso e sauia, o le vai no